without borders. So ekirechi ntwenda turebe itwe nka Uganda twaikankahi nka East Africa twaikankahi nka Africa. How do you compare with other places? Ahiyo umuntu ashimye korgayo akatebye mbozi etakumukwataho ero kukwata abandi, because umunyamakuru akabe natebye mbozi narakabaye no mugane ogwabandi bantu konkumwe akwa wataroho environment nungiye gukoramo ushanga hari umunyamakuru wakabe natebye mbozi y'abandi hata na hatebyeye narabanyamakuru batahebe batebyeye journalism nehinduka ubundi erga genderwa kiri cyenyine. Omu studios twatayisa abanyamakuru binamazina binebitongore bakora nyine umwami Itogoromaka nakora na UBC ni season the journalist ntumwekitinisa turumwami Kabango Fred no mchairman w'isi wanu kunga n'umunyamakuru kandi atwina practicinga na Vision Group. Nyine umwami uri mwesiga Isaiah nakora na Grace Radio umutabu no mumbarara nawe amara hakayire kandi nyine empangare ayine Mbabazi Judith nakora na Digital Radio umutabu neje yambara Mark abantu batwere ndamusyo obakiri iyo murego tayari TV ninkwakuraho ayebare kutureba kandi yebare kuma tayari TV nitogoro Mark Nyabehemu kandi ndi munyamakuru agamaze mu bwire buringwa akandi ngora n'ikitongore cya community ya Uganda Broadcasting Corporation radio yayo irikumanya ka UBC West Bukavu. Okay. Makogwa n'ibindi byakoreba konka nza kugamba twantwendera umushawa mani shayo na nza kubani tuntu mutego muzindaro awujya ati ebi nagamira hariya ndabimara. Fred twakwakira Fred turiyacyara Kabango ngamazina yabare Boaz abatayari TV mwebare kutebekanisiza ukureba kwetebekanisiza ikiro cy'abanyamakuru nimwe abakutwereza emermo abakurikiza shemera gukoreba ngo mutshagika emermo yitukora kuba nitangwe umwe so kuko twetegatekera ikiro cy'abanyamakuru cya nyencha kare mukasheshe ibiro bishatu ni tushaba ngo tukwatanise kurungi kandi nogo mwaka tuguhendere umusingi. Okay. Isaiah, the ever so slightly changing face Isaiah nahinduka ukache takura. Hey, okay. Mkiwe. Anyona abanda. Yeah, actually yabari munonga kunyakira kandi nembakira mwe n'abarebe bitu ba Tayari West TV kandi nanye ndi umunyamakuru umbanyamakuru kandi mbatabarusya kugira ngo tubase kwantika kiro cy'obugabe bw'abanyamakuru umunsi yona na Uganda yone rikwega itamahanga gandi okujaguza ekireki ndokutwara kadishaka nabo deka tutwara kadishaka mbase kuba nenteka mekitenisa abo abatutangira mu makuru hene abatutangira mu makuru abutwagire kuza tukashanga bagiremo abamwe icyo busasano basa ko baragiro mu magara genseji bahumura umbusinge abamwe bakabergamo badizatinga mwenu biruka twakora dizatinga ntumesa ngo bakunga bakiruka bargo mu mahure kunka hina baragiremo bakaza mu ndijo mermo so nabo tubatabarusya in that sense kandi tubahereza kitenisa na munonga abo abatu bandizemo. Okay. Judith abantu batwerinda musyo bakutureba abari kutureba twabashemerwa nasima mukama bukubaha mpaha ndi umunyamahure nikora n'indi Digital Radio kandi nashemerwa munonga ikiro cyanye nshakari nishemerwa munonga abo kuba waza kushanguka amanyangwizo be ndiyo shemeye kuba no gamberaho itabanyamakuru tutantugamba konka nyenshakari ngo kugamba kakutwi kubura no gamba kakutwira mutuma no hakubo kuteganisibwa konka ni manyangu hakira mbagira ngo mbareke bagamba katwire kabarya ahanjo kahanda so nashemerwa kuba mpaka nintabara abanyamakuru bagenzi banje no kushaba ngo mukama guma twatireho na tukora bakimungu tubahereza bagume batereze akanya karungi bamanye ngo nitonturunda kandi n'ubundi amakuru nintekateka ngo nico kikuru kuba ko kugamba utahine kireho nkibahine cyangwa kikongera maka kantandike niwe tujwangorere ebitukomanya n'ibitakomanya umunyamakuru noha obugabo bwe bukuzubwa nyenchakare ideally yabari munongo mutebekanisa kandi kuko nanagambe ndakwebaza umuco gw'umwatwereza itwe ng'abanyamakuru
mwaba tayari West TV mwe bari kunumisha mahango ito ng'abanyamakuru situire tugamba twara kikunga kutwerundana izo bankeri tugamba cyo kitu nturage so ye bari munonga umunyamakuru no hati umunyamakuru aroho ababandize gushitama kutunga definition yo munyamakuru in fact aho mu Uganda babandize akarumu ba Robert Kabushenga ba Patrick Kwakuru na nabandi ekeri timu babo nijana ba andu mwenda nabo bakaba bageze kutunga icyo bakwita ngo definition yo munyamakuru umunyamakuru no in fact bakahendera bikezine ngo umunyamakuru no muntu akora journalistic work yakwiyamu icyo kuriya ninga gukora umurimo gwono kwinda kakwate n'amakuru umunyamakuru aho ko bakahendera bikezine munanaguza impapuro z'amakuru abo bana baratambuza information eri kubera umunyamakuru mweno umunyamakuru tuine nomani twita fourth estate so umunyamakuru tuine umunyamakuru aba radio tuine aba TV tuine aba b'impapuro z'amakuru tuine aba kuzitambuza tuine abona n'abanyamakuru bona twita abanyamakuru abo ko ba umuntu wena akora umurimo uguruho icyakwiya umuntu hati ntubantugera ngo umuntu we n'umunyamakuru abo ko ba nobi yako bari umuntu akubatanga kamera kiyo akatiko umunyamakuru ha TV umuntu ayishaka zingo umunyamakuru akishaka mujya ati jiroti hati ubwo umuntu bamba muhita umunyamakuru konke kibikirizineho bakagera ngo okuba umunyamakuru aruko basa kuba uwo mutindo hatoshemere kuboga shomere osheme kuboga shomere icyo bakakikiriza no wagira ngo ko kuboga shomere hato no bori a professional journalist aho ba arukuze ngo paraza makuru no natamza makuru ngati gashomere kana makuru ko gashoma hato ije kushanga yiwe ngo muntu arebe oshemere kuba no gamba umbwire kanaka kandi arebe utashemere kuba no gamba so ateje kija chukuretera ukumanya ngati yo munyamakuru tende churi nicho kureberana nyu ati ngumva ni ngambara ngabantu mbagamba ati yo munyamakuru ko ziriki utendekero abo ko ndende cyo makuru hatoriya na basokutamanya ngo haroho law of defamation kugira ngo wagamba ku byo muntu kamusisira izindi hati yugunumusha okay hata ko batagushomere ikakachimanya so gwe ngo munyamakuru so abantu ba bloggers bakuhandika Facebook abene YouTube channels abo bo obugabe obuturugamo nyenchakare nabo mbabwetenga nabo bomba tahira munkahi omukiriganire iki hati ababo abo ba bloggers manya tiktokers manya baje atabo abo n'abanyamakuru abatatendeje hazo munyamakuru atatendeje n'abasakubisaka ishayo n'abakwisaka so nico kurebera abakizire kuhenda amateka abakizire kuhenda amateka nabo bataratendeje bo kuza TikTok abantu no cyara ko bariho umuntu nazanga TikTok agira ati basi yagwa aba bantu bona ba ati mu kije abanyamakuru abatendeje mushaka ahendeka mu muntu na nabandi bakutara kuko basi yaho ugori yana batesimu atuga bantumwe tujaha uto basi yagwa yatobera n'icurore tine yaragamo so hataba n'abanyamakuru batatendekije kungitwe wabatendekije n'ubo cenjuye so ba bloggers na nawo ba tiktokers na bayi abo n'abanyamakuru abatashomere kandi kimanyiza ngo shayona ndo basabwisaka Fred chumombe kuteganisa government no kugira media industry iri independent y'abanyamakuru abatakugambo abanyamakuru aba botu bagera mu kintu cyo kubakwata ngo barebe ihanga ikishane cyango ahabo iki government no shoti eriyo mu competition n'abanyamakuru government nikiye kwenda n'abanyamakuru niki bakwata kuteba hamwe icyo kutegana sawo ni cyakiri cyo because that's why to in that crave for media freedom press freedom ya wari mutebekanisa ninjira ishongejo okushangara ko kunyorana hagati y'abanyamakuru na government ukabiyegurira umwuga gwa government ukureba ngo abanyamakuru bahebwa ibishanirizo byabo kandi
ba restrictinga abanyamakuru abo kutambuza amakuru. There is a difference between abanyamakuru nabo gatambuza. In this case ningamba gatambuza nikechi maka yanagambaho aba social media. Ubwo nabasaga gatambuza ninga citizen journalists. Ugahurira konka atine element yo kubasa kumanya ntabasa kugamo kabici. So no mwoga gwa government. Okumanyanguri ya centureta abanyamahurire abatendekerwe na nabakugatambuza butambuza. It is like hawking ukutembeya korebe otine restriction yona yotine or editor or reporter or manager or anchor. So esho bitino rajaranzi. So ni ntekateka ngo twine umwuga mahango government ine umwuga mahango okureba ngo the good thing that twine mainstream is restricted. Nibajishijuma tina mahorero go kuteka go kubasa kureta kabi kuko atahirirwe ahabwo kugera kandi kugira ngo nekutahirwa kandi is developing inebi stakweshira buri hamwe hati isumu zone nizikora computer nizikora buri hamwe hona nibikora konka mainstream electricity nabaji controlling orokwija umurimo gw'amakuru inebe wabeno teka then hinene video. Yes. Share with us nibintu shibya ebuahereza ukamanya busya ugaje umurimo gwo nkweguri 1 or 2 3 kuzo mu mahurire kandi manya gukora gaha wazakiruhura ukareba ukuri no taburize mutahe bo waza kozereki no kanotera bo wazi wachereba utaburize mutahe wo yabana yacuzi hatu ora ku balance kandi shekateka hatu nyunga umkubanza kandi nareto hatu nchakare ninde tondisho hati mbana agira makuru abiri konka twashanga kiri ikizibu munonga nikireta conflict so bona no enda ogambe nabo mundu gumwe ine kore bajya ngo Boaz akozireki kabango ko niba babe na choosing Boaz ask Boaz no bagira ngo ukozireki neci so o balancing amakuru okubalancing amakuru echo nici yabere inshonge yabe nesiteganisa munonga kana hata nango neshiteganisa icyo kuteganisa na hati nco nari kugira ngo mu mainstream we are trying konka social media the bloggers which akwenda na hanko opinion ye atamba agenda azabantu baje kutwara ko kweri azoshanga cyategana sondijo ubantu bagira ki implicating so twine okubalancinga embaje zombi okubura okwenda kugira ngo ba trusting turiyo mukatari bona batukunde bamenye basako bayamba obujune obintu byanga byabo. Isaiah turiyo mu kwezi kwa gatano mwaka ogwe 2025 chumwe ombe defining ramahurire munonga nakaruka kawempe abibyo kurinda kuba atwariza abanyamakuru kwa koriyo mucondoza kwa kwano hamaxi chika tukabatumirira nkahi mu press freedom natujengwe icyo kikahwa nawo kuyakaruka kwa tugenda omisho how much of a dent akaruka ikikatukizo. Of course twaza kurankinga akaruru akakawempe na n'abanyamahurire. Now you see omahurire twinemu like echikureta mahurire one hate chonka nuriba cyaba news chonko kwacho ukutwariza kubi abanyamahurire kikakora amahurire cyo chonka nogira no huwa cyandikire icyo kugira ngo kikatwariza kuba abanyamahurire even na n'abanyamahurire nababa part of news ugakora ugaconsuminga na no gahereza abantu because you know you cannot give what you don't have so kubasa kuhereza icyo utine konka zikaza scenes kandi nkezi twira zubaho omyanya itari yemwe nemwe yes nebasa kuba tari Uganda yonka nenga kawempe yonka
tikra konka ntureba kinji tutwire ntushanga abanyamahurire bari kugo muri yecho actually kikija cyashanke cyabanomo numenya bagira ngo ecereta enjara ncyo kireto kushaka so kikija cyashanke cyabanomo nabantu hura abantu on public nabaza ngwimwe muri like you are heroes muri yamamanzi muri muza na abandi batari kubasa actually nicyo kudefining umunyamahurire wa Africa yecho that defines umunyamahurire wa Africa kugira ngo naza abandi bantu batari kubasa kuza naza no mu war zone ayihayo cy'abantu batari kubasa kwihayo so at the end of it all ntuja to celebrate ngani tuja guzoga umuntu umunyamahurire wihayecho nka hero konka sometimes tukwijuka ibyari kubara birimo no manya narobaze ngo until the lion tells his own story the story of the hunt will always glorify the hunter ngo ekichunchu ninga enyamisho yo nerwo bari mushaka kwero betarje kagamba ebyeri korabamo story ya yakagitebya umuhiji nazaguma na yesinzana jatenye muhiji murungi kumbe no shangana yo enyamisho ye nibyo kubonera n'ibindi so abanyamahurire aba Uganda na Africa yona abamwe baba celebrated ahabwebye bari kubabara birimo hati ni nabandi kibahereza inspiration mbi yo kuteka ngo hati nante bire controversial nanye bakangwata bakatera ninga bakazira bati like kenda be celebrated Isaiah omubwiro bwa social media ngoko yizire umunyamakuru wa mainstream media wa radio nkeyo koraho wa TV nkeyo ndokoraho tuchine value tuchine hakagendo kanoshote bintu abantu baba byerebira masomo gabo no tuchine hakagendo of course tuchine hakagendo wa ahabwenchi abo kujangu the consultant twine amiz mu Uganda twine amiz twine na water bodies zone kuziri twine amizi agenyanja twine amizi agemijera twine agemideba twine agabyagana twine agenjura of course niyo koleta nebyagana konka we consumer wa mizi omunywi wa mizi na manyana mizi ki agara atekese agara kwese mu kufrashinga umutoilet nagara kuza kozya nagaranywe bwente so ogo consumer yatakubasa kwihira makamanya tinyo konka deke cincho cinshemerire nkabancho na consuming nija kuhendera ari kunywa mizige byagana kandi ogwe asijeho abiza gatebekine aga national water so omuri yecho njazo kumanyisa ngo abantu nabo batandike okutandise kibine kirungi bariyeri benda kutandika kutaha mizi na nebyondo and which is not good think umunyarishe kukiyamba kubajegenera mizi bakihama mizi bakasigaza ibyondo because nendeba bingi benzire kutaha mizi nebyondo tabayenda kutegereza amiza ga national water gajijini Judith obugabe bw'abanyamakuru nyoni ntekateka unamana gahamwe concerted efforts government eneje cyakoraho civil society konka ito abanyamukuru ituhine kitukozireho for example hatwabuza celebration za nyenchakare aba Western Uganda mbarara zirinkahi association zitu they vibrant bamba gamba trade unions itu nk'abanyamukuru where do we stand itu input yitu hamyongu abantu baje kibatinda how have we fared tukoze tutaho as a female journalist nintekateka ngo abanyamakuru tutugerezo koro gwitu ng'abanyamakuru nko umuntu nintandika wakubara umushenye no tandikiro guryo mugere byawe nko munyamakuru kandi umukazi nintekateka ngo tukozoro gwitu abo kwatugerezo kwinforminga abantu tugerezo gukora ikitucemerire ku bantu kora konka ekizubu nintekateka eshikiri no kugira ngo government yakarije kutu appreciating I'm sorry to say appreciation ni ndebe neshaje appreciation ni je kushanga ngo at least kundana na ikaha certain praise bamanya ngo umuntu wanje n'amakuru actually we are voice to the voice so kundana na ikaha ntu nyine kintu koronda icyo kumasa kunyina ngo kuza kushakira ikintu cyaba umwana gutana guti Judith ninye kuja kusaya ninga bowasi ninga mark ngwakuza kusaya icyo kumasa ngo umuntu hinjiro mu cyaro takusha kuzayo ngo ari kumukika mu kwimwa akanya ushanga ngo at least protecting actually ito cyangwa tukwena no protecting kine cyangwa cyo nabo bundi zibasa kwa star service yabo nako gushaka umuntu yiturire gaje to muno ushaka gutere
uramegera bakusindikaho unakusindika ukikavaringa storage mbaha uyatera atiya favoringa hatugo nyica ariko kuvugana takweza kana so kabine nitekateka nyoni nitekateka guta abanyamakuru tugerezo koro gwitu mwene kabine shaba government kuya kubasa kutereza protection kunda abinyine kamera yanje bakacumanya ngo nefuka yanje ni mukomuka sheshe ndiyo niza kwingana yonyine in case of anything hagire cyabo bakemerera n'umunyamakuru bakastandinga nawe bakamprotectinga tari byo kugamba ko shall deal with them tujya kubakwata ubice byo mpaho konka the end of it all kashanga you losing everything imwe abanyamakuru ne quality tuine quality mushomere muta yo story no gitebyota yo story ne kwatari yewe ari mnonga Boaz nko kuwa kigamba banyanya zine babashoborira hamba his social media hazo bwire bunja abantu tubara kutanza hora twaturyampa naza kura nareba TikTok nareba sumu yanje naranibangambira ku kiti na kiti ushanga uwo kuyakireba TikTok ukija abamuni bakunda likes izo social media zizirire azanizo zigezo kushisha umuntu mubwitu bitunga abanyamakuru maka naje kumeka sho nja kwesa amazina bwabo hapa nakumekinga sho ko yazo field kwarabe yabuna Boaz aba aija yagizire Boaz na arino kwa ukwata kumutwariza kunje story je tokuja kuji airing investigative story no ija kujubika mpako garkenye nchaka rushanga tariyo keyo bakubo garkenye nchaka riba ku ujubiki konkori wa TikTok kwa kamba yagira kuyaho immediate nashaka kwata kwa na direct na followers ahikena katanduka wabo se cyo kumasa nguto kabanyamakuru tugerezo njo nagaba ngo basa kubika story obure kuji airing ngomare even toka kora gasto kashanga no mara mezi nkasha tutaka ji airing ngaga orumuno oronda no garka yo no terro kuno ronde simu ya chairman ronde simu yogo ronde simu yumuta konka nintekateka akuba kubasa ababa byoni bija ngo nabari bagimba kubaronde cyo kurya ronda survive maybe because of bagimba kora osente kuba kubasa ku kutwa kubasa mutakatanzi n'umunyamakuru dara no wayine issue akamenya tukunda abene issue nkejimba ninja ko n'umunyamakuru nyine wenda ishikije njya kukabasa kutiyamba batujwangu umujwangu tayari westira kariyetu tuyinekiganiro cy'abanyamakuru umukwetegura izoba eri ubugaye bw'abanyamakuru turi kubuta amani ubushatu by'ukwezi okwa gatano buri mwaka omutebe kanisa ndi Boaz tumwisije natayisa omwami Mark Itogoro Nyabihemu nakora na UBC nyino mwami Kabango Fred tuliachira nakora na Vision Group kandi cyama muri C1 nambaye n'ubwo hati yamaze kwiye forms ishayona nabana tuhereza makasoda nako ruha kabiri so tamuchereza ubu ko navuga nabataka twine omwami Isaiah Orumwesiga nakora na Grace Radio mutabunumbara hamwe na Inembabazi Judith Mark kareho watugira uti abanyamakuru ni no mukono gwa kanagwa government no fourth estate kutwakose cyo kurebe cyo mu kago gwa East Africa amahanga munana Uganda Kenya Tanzania Rwanda Burundi South Sudan Congo hamwe na Somalia ni hanga kirwa kugira uti eri ombugabe bw'abanyamakuru roho ahiguru so that we can draw a learning curve kandi ihangeri wano rugamba ni ibintu cyo byo kurebera hoti at least beroho and they are absent in other countries iyo bari munongo mutebekanisa amanga ga East Africa ata naza kugambara agakucerayo then niyo ramanye position ya number 1 Kenya nehereze kitinisa umunyamakuru namwe bwakuza no mu mishashurire yayo nenge bakushashura umunyamakuru number 1 Tanzania ne kwato mwanya gwa kabiri umbugabe bo bukwebwa abanyamakuru namba ya kashatu ni Uganda na ya kana igira mwintaru Kongo namba ya gatanu Rwanda dende Burundi yone ne herukayo so aho kushanga hari ibura ryo busindi hate abanyamakuru baba dine yo ugabe wabo then aho kushanga nabwo ariyo government niye kureba ubugabe bwo munyamakuru bwa kitendesa kandi umunyamakuru nawo wenga yatwarwa nk'umuntu w'amani ata muyanga rito rya Uganda for example umunyamakuru tatwirwe nk'ikintu cy'amani state yoyunga tefire yo munonga kureba nk'umunyamakuru yamaherezo ubugabe bwo mushemerire abantu bonka abebembezi arongo ko muri bushenyi one time
aroho member mu parliament akataho mu studio ya radio station emwe yatera umunyamakuru yabari yamuzina yamugutura what bishenya ha so ubugabe aba Uganda iyo yonka tekutwara umunyamakuru ngo muntu wa mani even president ko wiyanga takutwara abanyamakuru bange ikintu cyukuru natwita ko rugambo najyati yawe iruruma mu ngazi karusho tarigiye kubaha sente hati ibyo nageze ungaraho akajya mu turya bo ajya tumwe na TV no radio mukora no wabo ikamba herize yo kasente mundu kaba mugakanda bwe noreba umunyamakuru aha takutwarwa nk'ikintu cyo mugasho ngo umunyamakuru aro president w'umujyi wa America akagera ngo America can be without a president, but it can never be without the press. So umunyamakuru n'umuntu wa man America nibaza kubaho edini president kungateka abayitini umunyamakuru. So obugabe bw'abanyamakuru n'uburindwa government niyo kushaka ko umunyamakuru mako bugabo ntwantu gwenda gukora exactly like hati bwa butari yari 100% kubwa kwe buri 100% ukabogambira iki cyutagambira ati aroho bugabe obunku banyereka information kongata kwaza gushoza ukashanga bajyango igene classified information ngo igitegambo igituga gigambo tubine byingi kongana ubisigaza obicondo reba kandi abantu bakwenda kumanya kandi abantu bakabera babimanya binejara yabyo ako bimanya ubyo kitandukanye twamena shotri nshonga ya make yanagambaho hati abo kugira ngo bugabe ubw'abanyamakuru burenka hansi tuburihigura munonga mu Uganda buruho konkat buriya hansi tuburihigura munonga ahitwa Bwetaga hati aho nho hakwize cyo kugira ngo iwe kenyine no joye sensoring uje twonketse nezagambe cyaki tino wakikuzibara konke yewe nkuri yo n'ubutinda kukigamba no mayango after speech iwo no yesensaringa wewe nkuri oreba store gigaraka muco mugaraka mugire konke nifata nacho kandi ahanda icyo yo nkizira ni station policies yes yo government ne basako ine policy ya yonka yeta kushobora na munonga amahore kandi ko jengo ne tushobore kajya haza ikimu kigambe kimutakigamba it would be well konkati noza kushanga om self censoring itwe na nebitongore bitukoraho hati nabibija bigira censoring yabyo nk'ebitongore. Okay. For example, hati now nkuko nkora Christian Media House hari abantu haribwe iby'abantu bari kutekateka ngo tenshime kuba story tenshime ko ninzi hayo. For example ngunka pastor ya hamba umwana mutenshime kuba ninzi hayo. However me I broke that konka aretse kuba ninzi ati no icyo kintu kuza kukigamba nacyo ahabwa station yo kono ukora na values za station na niwe nko muntu. Okay. Maybe maka campaign niwe mari kuza wa Fred. Radio stations, TV stations ezaba kamabazo bari abanyabutegeki moso bari abakwagera ikigombe kiri mu yemizi bakubijya mu government yeji iri yamuramo aba bantu bakagera bataye bitongore ebera be independent. How can we achieve that really? Anacho ni kiguba kigumere abo kuba nyonka baho minister w'inshonga za heru umukigombe cyite cyitwitanga abanyamakuru mu Uganda yona ecyawujya Uganda Journalists Association hati ekizire kikabaho akija bakamabaza radio yabo ngokwana bagamba kamaza radio TV na cyababa private hati ekibabandize gukora abo kubantu bako banza katagira ubugabe bw'umunyamakuru bakamabaza radio na TV government ntabwo itakizira bose umuntu bako banza katagira ubugabe bw'umunyamakuru so icyo bakoze bakitira yo eberebe ntabwo bagita pass hati bakitira yo pass bokabo bakore ikigombe bacita nabo National Association of Broadcasters kugira ngo bagire ubugabe bukatagira ubugabe bw'abatayi babo abanyamakuru bakozesa no bakomanyeze bakucoshora no bakomanya barakubinge no bakomanya contract ya emerileta no bakomanya mwe nuko barakwita kuri abo kuba government nabwo kagezeho kugira ngo mwe reka turejurating abanyamakuru turebe ko twakabasapwatanisa nimwe kunkana we yishongejo iyo kugira ngo government nonda kubani wamanye byanje hachikwa kuchero mukashesho kajyango to kinyenda
hata utazama license yanjye Okay. so ngweno bakatagira urubuga rw'abanyamakuru bakamabaza radio bakamabaza kandi atabinja bakanyiri nabibi utegeki. Okay. Fred, umurimo gw'amakuru n'umurimo gwa rukundo passion reality nkamye ngo umuntu echi kumuvuga ku mureto muhure nzaza risende waretwa passion kunga kwahika wajana nokura tingambiwe ni manyisa ene practitioner na ndasente ezitaro and abantu bo kwinteracting na babangu to inesende no juro to buga bo inesende. How do we achieve that balance? Ejo nishonga nkuru munonga kandi etwireho kandi efuteganisa munonga by the way je nishonga nkuru munonga kuchirayo ukorobatirira umugo munyamakuru Livaron batakashohuire kuzo mfirdi batakafutire mabare enshako yawe ryeta tushanjire ngo bakama baza bebitongore by'amahoro government tetwerire kito abanyamakuru kwemerera ekatekaho enshashura kugira ngo tuyona tutunge esente ziri uniform kugira ngo umukore wa dojusha y'umunyamakuru ushomere uryo munyamakuru harimo a lot of exploitation kunyunyuta to the extent where naenda results kuko izi numako kuri sente utagihe binyansi utagiha mizi kuko kwenda kujikama nuko abo bakutwaramo so bakama ba media houses including government bashemerire kureba ngo ba setting a standard fee kugira umunyamahoro atunge umushahara kwingana gute hasa abone kora mu rugo yo kurungi konka harabo kushanga nabakoze abanyamahoro amaro emyezi ebireshatu takamushashuri ushanga nangwa na NSF atakagira meeting konka naenda results ndokore niga imera kwereza ukore contract akwereza ati nakushashura emyezi mukaga uteka ngo bambe yiwaza naho hano harungi omyezi mukaga aswitching off ayanga kushashura jangu I'm paying tomorrow tomorrow so ushanga utaja security yo mu rumo gwawe I'm sorry to say ikikati kigamira cyo kurukitu but the fact is amahoro bitongore bingi by'amahoro tibyi abakozi bayo tibine security yemeramo yabo arabanda bakakosa nkaka kuriyo umamufuka bango kugira ngo hati nyine radio station naza koresa abantu banje batanu bine passion of course abana binje batandika bine passion yo kora yo kugambira kanko radio abinje batandika bar kwenda kugambira radio hata jirati omyezi nk'etano mukaga aza kureba rebe byabe na teka kandi hatkari ka passion ka tanka kwera yaje mpatu nabona ndaku aninga na radio hata kibakityo atandika amuna reba tine cyakwe mareba na ferwamo hata bargamo hata mutsarga mwe batanu har habari abandi basya abari yo bija so mukama wa that company wa station buna gumana gumzamatyo like in that eva safe bowazi kachaho mbaho nje twagambira mbaho ngo no turyo mu mahurire tuine mwaba bantu abari of course shaka umuntu bwa armuna yija ninga ubukoza inenta arata bamshanga kabuginyi nagamba bamureta bamutaho mbaho because mukama wa station ejo mbaho takwenda kuronda omuntu professional okumanya ine cyari kumanya yamuyina yamuhura ninga yamureba bloga amureta tijogambi obuyamuta exactly obuyamureta yamutoni ninga yanatagurumbuginyi wa harf exactly amureta tkanoshoto no basa kugamba je amureta mutoko yagenda kura kahura story immediate nakuja nagitera tiyaje balancinga so goku yagira betu bambinga yagenda hijo ndijo so njo obuyanagamba tutwine security hamermo yitu so and the Fred urukwendera ikintu cyo kurebera kushanga you are a trained journalist konka no yendo murumo wanamagnoza
you are promoting your industry nugikunda passion yiwanogama kuko noza kushanga manager ninga producer ihere hari mu karaoke konka naenda ku managinga a profession so tarije kumanya HR akorenje but it's about surviving, by the way. Thank you. Oh my God. It is about so until government abebembezi bitu ba parliamentarians basharamu bagatwera tukareba ngo twagera standard gauge twena twaza harayinemwe. That's when we shall have a stable industry. Isaiah, abanyamakuru nebinjo muhanga. Media houses ni nyingi. Ebigombe kubagita everinkai. How strong are they? How are they lead? Abanyamakuru nebinjo muhanga. Abanyamakuru kurugera definition y'imaka yatwereza. Ninga abanyamakuru kurugera professionals mwitu antugamba. Tugendana kiya. Abanyamakuru nebinjo ba. Abanyamakuru abakora mainstream media. So abumaka yatugambira bona bakuye abakuanengo media nebinji yes nebinji now hata ico naco nikizibu kwacu because wareba mu bintu bya is it economics factors is determining like demand and supply, factors of demand and supply of course kubara beba babinji ntimesa ngo hariya supply ni nyinji that means hariya ka price nikija kubaka cyo karpenda because unoza kujo tinkwenda kore mtwari 10 harige yundi jajata hatunyowe hatintahanye nechiroto cyanje ati numwa kwenda mureke ndaremu kandi nebinji yore no yitombe tato ninkoresha hina ureza taya tunyono bakujo ngundaremu ati mumbetere cyomo ati nindaramu so hati harho okutta kubasa kwija kwegita because one ebigenderwa byitu tubirkushana time frame yitu terkushana armu abar target workers na bone bigenderwa tubirkushana no bahore bitwinemo arahabine passion yo kuzata nyonyenda kuhereza abantu nekankore kintu ecy'abantu bari kwenda so basobutashana kandi cyo kutuma bumwe cyaguma okugita abanyamahoro kabareta omukintu kimwe because na bibure kigamba mweshi abatekereza inenbo basabata kugenda kumwe. Judith, abantu abari kutaho mu radio bakutaho mu TV abantu bona mbabari somehow vulnerable nkuko Isaiah nagamba umuntu anajyati n'umwaka umpanka volunteering hato umuntu ari arivo yo ku volunteering ogwe obugabe arabutekateka hori yari how much can they try ngubendo bugabe bwabo bari mnonga tindo kutekateka ngo umuntu kuba yamba mbagira ngo wano kurare njara mbwino kuba ko buhoro tindo kwenda buhoro ngo warwo kuzumutaga ngo wagayo kuzumutaga ya mukashana narifa kuzumutaga ya mboga tega hanga myanya Isaiah kuyagamba Isaiah fumu wacu kundi ko katushiri cyane bagichenga so nitekateka ngudara twarebe cyo twabantu rebe cyo mpaho umuntu yaba takarigira yakamanya ngo for example umuntu naija kwimuka shome umwaka gwo kubanza shome gwa kabira shome gwa kashatu then hariho yundi utwagambire ngiri ya point yanjye yarwomu omusiri yazombugenyi kuyakayo yashanga mukama wa television ninga wa radio KG umbugenyi we yaba chairman Wolfu bamwimsiye yagamba yesharinga yagira ata tuwakoraje n'umunyabuzari naraka mukumira ka reporting station exactly ninga yamureba yareba yashemera so amureta mutekaho mpaho so ogwe nintekateka ngo utarukwija kufa yo kurwanira ubugabebwe ahabo kuba tatire munangwa nakire ngo washoma yetegereza amanye umunyamakuru niki ninga naza kumunyakunshemerire kuba nintwazanta tarukwija kutayimuye ekiri kumayisa ngo no waratunge story niki nakugambe takwija kufa yo yaza kuji airinga gwire ki takwija kujufa yo okuyagireta naija kugitera so ekiri kumayisa ngo abo tubarukwija kufa yo kugira ngo tubase kwikaci tuwe niki turukwenda okay mamaka abanyamakuru babi n'ubugabe bwingi abantu abutosha bagasirwa kuko nyuma yisangu abembezi nababa held accountable so abanyamakuru bambakora yaje imirimo yabo batini kitera mukono
bonka abembezi bakaferwa ki hari akarungi kona abembezi bakugoba omu media air free hari icyo bagoba mucyona media air free hata nureba freedom nayo ko banyingi ate abantu abine pawo hata bako abine pawo abo kwa numba checking mnonga mugamba bushumanguzi mugamba so mweno ate bishabatikana ogana bichingwe ndagambara abantu bachimanye ngo journalism the sky cannot even be the limit no basa ubutagamba bintu bikora abanisa muri abantu abandi still people will like you hati kankwe ngecho kurebera no one time akwanyo nani ya radio ningambara abantu batakumanya so kugambira umuntu ekintu cyatakumanya no wakotagambire by the way bitiki cyenda haro one time ngani shoborera abantu inyunyi ndi umwana ngati bagambirana bagambira uko kwimuka injini ze kubine abantu abitwara ubitwara umwanya umuhango gwayo nangu no bikoraje ngankura nkambihura ndakizira so abantu bamuntu yaje amanya ngo umwanya uko nasaba bari inyunyi mwe twira abantu magana na kilogram zabo ngikumi 15 so utagambire na government so obusinge ningashobogabe na bible n'ekigambo bayida witwa bichers bible n'ekirango ngo embabazi muzerezero omutazana ekyo mukyamulungi Uganda egi ekabiri tarukurumo nonga abugabe gumnyamakuru akuba sincerely speaking tuicherezebwa kugamba ebintu kasitobanura no basabye defend kuyachita kwicherezebwa no kugamba kuri nga government kandi utine bwino ningo kugamba ku byomuntu utakwasa ku defending akabafutwara ngai ati nyongo ziri myaka nga 20 radio ninjana zo ni ka radio bankamushaka bamunana kungati bakantwara kamucho okay twakanyita kana polisi ekikwereka ngo I've never defended any person kandi kagamba gakintu kitakwatira oyetonda mbwenu ningambe bintu ebiriyo okay abo baba bafite ko kwange kukanye gisangu ushimire kugambe ibintu biriyo okay ngekizibe kitwagamba utwena ikitwicerzana ni aba bakama ba radio ari kujya Isaiah na ayin experience akashoma makuru ninga inemba bazini ninga kabangu so kabangu kuna mwete ninga inemba bazini aza kujya nyonga shoma makuru ubwiro kuna amazini nyine degree ne diploma nyine masters so hadi agenda ashobora y'umuntu ya MC amukoro okay hato yata kwisha kucenchuramo kaza kuretera kimwe agaho umucucuna ku kimwe cyona ku Isaiah abantu abo kutaha radio oka no chukoro utakora ngo tuwayitegerezwa ku bihatwazo mu bururu kirahorwa kita ngo hostinga umuntu wa position level ya cyagoranyi radio yo mu Western Uganda eri kisoro kwa hansi n'ubutwakuye ngo radio ebereya benehereza buri mu platform ejo no handling o makuru twenemo kariya kantu kwitu akarho people interest but of course our baseline to the facts so echabantu barukwenda ekibinemu interest konkatir based na facts so as long as nicho abantu benemu interest kandi kareba kangukira yamazima I'm good to go kabango haro ikiragiro cyabahingwize ecya Computer Misuse Act iwe nk'umuhandiki abantu abakosa aba digital aba streaminga nabachara kwa ibintu nkebyo umukora ko ikiragiro iki ni cha affecting system y'amakuru well ikiragiro iki nshangire ngo umwe ahabwo businge bwinje nizo social media ko rimwe koyesa kufaga posting rero cyo wabona ahamwe ni ndeba mu kitwera konka aha mahurire genyine agare licensed media house haraho ngangire kandi kigomere kwemera ngo information eyoraze kutunga wabo tajitungire
kuko ukagishohoza yiwarabo n'emyaka ebiri tu emyaka ngayi kukoma so that means nkarho restriction aha ku accessing information so nitstegana samu konkani ngira no kushiteka mu kwabo kwicereza government twirobugabe ninjya kirebere obugabe bw'injo bwasisire obusinge bw'injo bwasisire Roma ukushanga no you get a raw material of original it edited cha nicyo kiretire bibyona nandeka ngo icyaragire cyo urubajoro mu nikirungi kandi ahandi nikiza kuturubat kutuniga so kirya haritwe abamyamahurire ukumanya ngo story wanoza kuhandika urebe n'enyeme y'umurugire yaba nikibasa ko mutawe ninga nikibasa kusinga amagaragaho so there is no story that is erikukiza amagaragaho so ehora arebe no hurira ngo toyine oyino kwerarekerera leave that story Judith obwiro bw'amazire no kora umuntu gw'amakuru nko mu Western Uganda ndi ari obu umunyamakuru yagwira umuzubu ukareba abantu mbemuka kumuhwera either nka civil society organization either nka lawyer nari ikigombe cy'abanyamakuru nuha kutonganira abanyamakuru bagira ubuzubu ahamirimo yabo from your experience nko kuwa kigamba kandi nko kutwantu kigamba ngo kingi tugire kushanga twashanga tuyine mbere ituru kwikwamu ukafa yungu umuntu kuri kuwagirgamo so umami togoromaka yatereze example yogu ubashangira mu studio bakasanura so kumukuza kuruhura ngo tuje ku forum ngebyo bakamudumura konkane biheza baciza kugira tuhura babeta babatahamba so nyongo umuntu ngabire nanisha bangu eco ntuje bayitinyira y'icumanya cyangwa ngo abanyamakuru yina turwaniriro nyongo umuntu kuko kirwa nkiwe none indeba noza kushanga mwayo kwataye munanka nanka sai n'ubuzubuta nabuti nanka yarebire kina kiti kamera nanka manya yatikire manya bakira mpaba bazubera ushanga imunka abanyamakuru nabo kwani bemanya ngo twagambire Tain Association mpango ryaho iri stronger ngo nebasa kwimukerege manya gukora biwatungo ubuzubuta nabuti haro ba lawyers abo kuja kwimuka bakamanya ngo ubwo muntu baza kumurwana so aho mpo nona ningambira ngo kogire ngo nyine ko cyo kamanya ngo mwine offices mpango ziri yaho mpaho ubundo watunge kizuwaza kwirkanga mwamanya ngo offices ziri tayari TV mwashikaho mwagambe nshonga zanyu ningira ngo aho abuko tinyine actually ubani nyesho bire tinkumanya offices zo mpaho ziri ngo bundi in case of anything no basako bantu wirkanja so ntyo kugira ngo tine hinkumanya ngo munyamakuru ari yabasize kuyamba ho hiro bagenzi be ngo kumkwana mumanyana munonga government ergeyo ebase kubane yehwera abanyamahurire eba century ntwenda turebe Uganda Media Council rero kwandika abanyamahurire tukamanya ngo n'umunyamahurire uhandikirwe or licensed of course bakabaza kubitandika konka mumanya kubora bahandike tusigaze mbanga kubora bahandike tusigaze mbanga hi kwaraze ko bacenjura ko bahandike tusigaze mbanga hi that's good hata tumesa ngwabo naza kwasigaho demand exactly ekiri kumayisa na mukama wa media naija kubana manyangu nubowazi numaka ekiri kumayisa nanyanyija kwemerera mugirente boss ni nyenda zitinda zikambe zona akora kandi ija kubanyine rights zo kuzitunga bowazi akari muhandi government wagichereza ngo yandi cy'abanyamakuru nje baje mayisa ngo niye kuza kugira rights z'abanyamakuru bona kandi yera abe rights zo kugira iwe twashaza muri license yawe tuwa qualify wakigambere ujya gushanga harekeze bucamani ati nka mnywana wanje ni babazi ready akora ujya gushanga baba bashaza muka wike kishaza government rero beyinde ubushobozi wakuchera umukasheshe bagira ngo watugamba huko utaragara kagamba radio yona na TV yona maka barwana batwara bata okay bo bakabare kabaye regulating konkati itwe wagira ngo government biri yachikora ati ndwatumwe mukamana actually kabangu hini cyo obuzubu bwa maka aho nabureba no kugira ngo ikizubu cya ekiri now proprietors by these media organizations government ishimiye kubateka enati
ikagira ngo kumureye mwaza kuri uri muzo mu industry age make sure mwagendera ahabiragira nkebe so tugire uniform tumanye numara gushanga nokora utina HR utina human resource umukuru w'abakozi murumuna wa Boaz mukama wa radio station no warkwemera yarga kurisa no harko binjiro umukozi exactly no harko kushashura omuntu mungaro yakureba wamusara kubi ubwo mushara tukuje kuzagutunga so mureke kabango mare yes so ebyona nibiza kumarwaho kureba ngo government much as yatire privatization konka twin a public partnership batekeho very regulated but regulating kandi nabo bone no zakutandika media house please banzo koreza ba short courses ba media we no kimanye cyo kuzamu babe no industry yo kuzamu bareke kutubona yes mark government stand ya knowledge negira ngo omuntu wena gukora ha radio ya Uganda za radio zo mu Uganda TV wena ko umunyamakuru ushimye kubagashobera ibyo stand ya konka aba radio zo abanza gamba kumba leta ubayinda atanga cyo gore rero ni ngorore kitongore cya government UBC kitongore cy'ikoro wabo tarashomera makuru tungacukura kandi yitwine mu categories ayashomere degree ninga masters ari bozezo deno amhe ni diploma ya makuru kandi agwenda na nebintu ebyo bigendera umuntu hatu wowe ni diploma ati ngaro ndi yito no kuri assistant president then wowe ni bachelor's you full president masters no kakanye so aho no kai bakubintu bakwasizana radios ezindi hati abo kwija bakashanga bayiza yabagashomere bakashanga bayiremba bazabagashomere bakabatase baye musiba mikoro hata abo bakubimba banokinjira bonka mukama wa radio yayi mbabaze yakora takwisha kuyicereza bona azaujya tunyoni itamu wali exploitation Tayari West irakaritu turi on programu ekiganiro ahabwa bw'abanyamakuru twakikora twitegura izuba irya nyencakare ibiro bishatu by'ukwezi kwa gatanu buri mwaka ahitwa tugamba World Press Freedom Day and ikireki omwanjuzi wa program ndi Boaz tumwesije na Taisa omwami Mark Itogoro nakora na UBC nyine Kabango Fred Tuyakira nakora na Vision Group omwami Mwesiga Isaiah nakora na Grace Radio kandi Ainembabazi Judith nakora n'indi gito radio Mark so turiyo turashye kwendera inchakare mukoro aba Western Uganda hinaheri no abanyamakuru cyumumbe bakora nabasinge kwatende ngemikore y'abandi bona kunkikore yabo you will not see them. What is our function? Ati ekizugo kimwe cyabiriho umunyamakuru ngo kuchukura hati umunyamakuru kwegita karema haza kwaremere nico kurebera tukumanya twine bwenu mukoro turinkento hata uje kurra aho kuba ngana nico kwereza nico kurebera aho one time kabanyamakuru tukagenda utoye turi umujya twagera ngo katorite president akwa president wihanga nuwe mesente zihanga kandi wakubaza kubabingo inabimuni so twamureta kabanyamakuru twena twayirundana twatoye abanyamakuru kamagana aba radio station ziza Kampala n'icyo Kevin abasize kwisha twabwe na president yaje abanyamakuru mwe ni matu muri mesente tumwine na office mu so muri Kampala mbani yacengu za kubakora nga president wani muturano mu njuma mukora kintu mene byo nabereka konga kintu za kubakora izoberi ngo kumanya hata mushamwajunga mbwenu nyenda mombe che office hata kama hereze miliyoni zigana 5 izo gombe ka office kumara kangira hati mu mije mu ngambere akata kachihiri mukana Gwaya umurugwe nyine bajya mu president that is corruption why you giving us money sende rutereza president akanza yabona kwereza yajya nyine president sende nazo baha kandi bamutine izindi zo gombe kanazo niza kuzibaha hati abantu maganane bona bashobora bayanga ngutu bakwenda sente ngubo no kushumaguzi abakena abagurira eventually abantu ngabana munga ngokuchitabya bakagenda bayakira miliyoni zigana 5 abantu bana abantu magana n'abantu bakanga hata bariya no baza kuriya komamboga
bagore poloti ya miliyoni 15 zasigara bazi so ado muhura mu gutengita namwe nareze nigane zatwiri no honest ndimana chingoti ina kuchimanya hambe so nukweturi so taro celebration ni aba Western Uganda sana haje cyahinduka ndacika celebration nani manyangu turumutebekanusa n'utestabire nchakare konko mu biro byo misho ukweze kutaka hwire za kwegita tushitama tugira tukoraho akakoro kace ko kureba ngo twayegita inshongano zimanya nezezo konka ni manyangu chairman wa Mbarara then association akore nakan ba Felix they are planning tumeza kutweta tushitama to planning okutura celebrating konka ohoro kuko yachiga aize buri mukoro kuba women's day teachers day heroes day abanyamukuru babo kubanzayo baza advance team bakavaringa umukoro before during and after konko umukoro gw'abanyamukuru tine celebration na heri what echunchimanyisa chi enshobere eliario urbanisha ntuzario of course no butemanya ubutamanya man gitu tukumanya man gitu kandi tugine konka tugamanya man gitu however tukenda tugare cyo mu imagination nk'uko turi of course numanka abinzi turi ya radio kandi radio man gayugari mu imagination umuntu na imagininga areba nko kukiri wamuje tazumuyaga gwatera isinjiro hatukuri umutare bisinjiro yone yaterwa umuyaga so atanitwe tukete ko mutishane eco twenda ngutugume ko no mu imagination abantu bagume no imagininga ngwito turi abakabi kumbe akabi twenda koreka so I think it's high time turije yo tubase kuba ne twendeza twendeze nk'abanyamahuri ari umushijo kitebyo ngo umushijo kanarga side zo wanyoko mwena temba basi uwanye yuko mwene ngo atemba basi kwatemba basi abanaza mbende mwene nkubahika yiba bintu bahika ecyo mugishambe basi ekumbagara egwa mwene tunga accident hata ngo bashakashita mihona no mushinkogo no manu bakunda kunywa yogurt mwene ngo yogurt yogo mushije mwishiko mutwe hata mushije na ya shock nako okutina kona atwaza kwe kwatata umutwe kureba hati arebe ibintu bya white hata nubwonko hata abantu abintu bija kuyamba ati mbanze nyowe atubwonko bashora kare bwana nitabanye muhure tshime kubantu twetere nduru abantu bintu bija kuyamba banzitwe ubwonko bwashora kare Judith celebrations na obustarho then no ha tukashongera tutayinshonga yitu kurwa twine kigombe nkiri yaho taro celebration ningu twajipanga pangaho how do we enforce our cause niteka ngo butosha umuntu wotamanyire cyori tino ndije umuntu orkuja kumanya iyo nko muntu na nabwo mbe tuwano barumushenyi notambikira ombigire byawe mbone niteka ngo itwe nk'abanyamakuru tutwaba tutefireho tino ndije orkuja kutufa taro kureka ngabire nishaba ngo imwe abanyamakuru abariyo kompaho tuine kwerundana tukagira iki twakora mbagira ngo ageterine nubwo kwatigufo nubwo wakubuye no bwenge bukwingana ki waburiyo muhina kikango ketago ndije umuntu so niteka tango bustabe obanzenda kubaho bagira muzenda kuja kubaho bwira buri kwija konka niteka ngo cyabire honka abantu tumanye ngo unjo nanagambe kutuina kubantu ishikira kikabire ncituyamba mwe tugezeho turonde tufune home tutunge home tumanye ngo turi yampantu bas nduri yabuntu ikanga ntitaho muje yito tuturkwikanga ntitatana okay abantu abatuhereza ubwire bwabo murindwe Nicolas nawe yajya n'umunyamakuru na Tabarusia umukuru anyine Freddy former communications officer wambara junior tukureba nabandi mwena abatureba twaza kwesa edekike mwemwe tubase kukugira program ekireki kabangu ripoti ya Reporters Without Borders wajhur nereka emyanya mbi nereka emyanya mirungi ahiya abanyamakuru bakora je nense zitungukire so nyuma yisa ngo umuntu mugwamakuru gwakubonera n'intunguke ndijo nebebiro right so turiya trajectory niyo turiyo ntuza umukora kwawe umukureba kwanje mukadakika kamwe mukadakika
kandi ihanga ryito rutunjuke n'emirimo yitu itukora eshembere maka uyu n'umugisha maybe na Kabango maybe na Isaiah nanye ngo itwe tugirabeho ntureba a different professions kora choices oka umwana we yayo n'umutwe oka muri commentinga ngo ashuma amahurire ariko ho bwaro ariko ho medicine nga in fact abayegeje mu kabagambo ya broadcasters voice ukagira ngo ubu kwatanagira munanda mu nyamakuru no muchomchika ndamucho yokabatara kuchwire bari batobugabe ikintu kirimo nonga na mawaka kimwanga mawaka utarushome kintu echo umuntu akubasa gukora atashome. Say that again. Utarushome kintu echo umuntu akubasa gukora atashome. This is so pathetic. Magago. Si barabantu. Orugamba. Hati nienda garuza abanyamakuru amana. Mutakaho amana aho bito turi informed friends. Abambaro yaze babita land friends. So ito turi informed friends. Now to have informed friends to amanywe haza turizire kunonga abantu. Ico kuregera abantu abo mwito tugireyo. Twagira ngo emyanya imwe n'ubutegetsi twenda kugiza. Okay. So mwenu ni no kwigabanya makuru y'imuri ureke kumanura manya n'umugenda kwa parliament manyameya manyaba ni muze yubo batera ka so no ndebeki zo muri leadership position nyenda obwameya bambararasti. Okay kungatuga kabona munonga sana. Okay, all the best. Isaiah umuntu ashime gukora amahuriro ku seriale because nyetegereza yitu ya Africa nujya ngogo mushana hata kibo mahuriro meaning chukua beteji ohezoze kukore bindi. For how long should somebody be there? Amahuriro nakono kwetu because hata nyowe nkata kubasa kuba umuteme wenyama nintende kubage kwite kintu no kurebesha dawa tengo kubasa kuzamahe because no tirabomu like nakono kwetu kwawe it's your contribution eyo tutahihanga kandi ihanga ndokwesimsa ihanga ndokwetaga turiyo hine kokuna nagambere hina butwashangira hina butwa abutwa bintu ru mahure hina butwashangira mu mahure hina batsugira mu mahure neto hina buturiyo ntwesimso ko heru ntubahiriza inspiration so nimwe ko muri je nyaburamwe mubase kubona mutandikira aho nimwe mu inspiring jabandi konka amahuri nakono kweto nko nkemere ndijo izizo kuba bazita stereotypes ngo mushomya makuru takushoberwa takoraka orabihurire hebyo ndabihurire prove them wrong just no kutujweka ruwengwe embuza turazwirikanje nintekateka ngo gukora amakuru nito turinka abandi bantu kuko bakugamba ngo abana ba boda boda icyo kikabahama konka turi abantu abarkwetwara and by the way we are informed people twahika kunda we can love very faithful we bari mnyanya we are so faithful very faithful so nintekateka kiba kutugamba ni tushuba kandi turi abakazi babeka akwashanga umuntu akwatsire kamera nayirukanga nandebe Isaiah reka ko contributions z'ikishubo reka kumuzimu ajurusendera imwe mwena bari yoko by the abasigaza batakashuire muronda abanyamakuru ubenda bakaza bamenya makuru mbene bo mwashwera nabekambi nora munamanya te chat kiriya kandi they are open we are open by kandi no manya hari yasa radio no mango tara radio tukora nebyo kuchondoza aho ngo oga Isaiah management kuzasira wazo contributions zao but tuenda kusima Judith Babazi korogana digital radio kutayira ikireki tuenda kwebaza Isaiah urumwese gakorga Grace Radio kutayira babareka abango Fred korgo Vision Group kutayira babarema kitogoro korgo mu UBC ikireki twantuganira ahubwo bw'abanyamakuru ikirongiza kuzabanyince kare tuenda kusiba management yatuhereza akiraka technical team yitu ntubebaza na producer Cliff n'abandi Boaz tumwesije abo kireki tugareke tureba inogo n'umurundi mukama barinde Genitayari West irakaritu